السلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما بعد, kwezi watukufu, mafundi watu wa baba watu wa dada watu wa nasho hatu wanama wanzani hama denamna zikuka daima usiku wa juma si ujabanu rijali hadisi ilionesa izwe makhatibu wa hatu ya maulama uye maqadhi ya mufti wa biliwa zonese rioneso wandu za shari iliwa zitawo, rioneso wandu unafiki iliwa utawo, rioneso wandu za njema iliwa wandu wazitahe, rionese wandu oulemevu iliwa utawo wanjevu, rionese wandu ujinga iliwa utawe wanjie harume za akli, watawe haruma udhulumifu wanjie haruma uadilifu, yode fasira dawa. Vanu dawa ya kweli, qawlul haq, do subitu wandeza kweli ala sultani jair haruma dhalimu. Halafu haruma ema dhalimu wao vona ema wali auliyao su ngabo mawali ngabo wazingiza mruai ngabo wazingiza wandu wema emanzani mwema nuobo kwe kahudiwa zangu jo subuti hambi ukana eshelea ekauhundwa ni njema ngujo jibiwa ya furahida enawe ekauhundwa ni bingu jo sikiti haya utowe haruma ezetabizo yode value ya manzani wema. Abage ngamjotendeza ni monese ni auka usiku wa juma wo usiku mema haswali kenga swali yao mtume yo urengezezi fuba yo fadila zinji mnyezi mge ufungweza fungwa ilale mane idua ilabokuri kajuma wisoma burulo watiti Allahumma salli salatan waswilisha eze rehman eze amanine salama kamila zitimie zontipia wa yusallim salaman tamma zitimie ze salama ida mana ambao kangoro salamu wa idha huyitum bi tahiyatin kangoro yomdu salamu fahayu bi ahsan minha aw rudduha ikawiro lo salamu kwamba assalamu alaykum ganzo utimizi wa alaykumus salam nana we amani dai hujili wa rahmatullahi nazirema za Mwenyezi Mungu wa barakatu neze baraka shamdukato kazaba la basi ka alaykumus salam rehema zitawa eze baraka zitawa wakati nenda Misiri tiparisa ma Sheikh Waili na kavumbuli wao emdima yupara Sheikh Kishk Abdul Hamid Kishk emdima yupara Sheikh Muhammad Mutawalli Sha'rawi tihundu wao mafundi wa huu baada Muhammad Al-Ghazali tindali nukulo shari la rengenti mateka baye Sheikh yuondo yi yupara Sheikh Muhammad Mutawalli Sha'rawi tambauka examen ya mwiso ya ifanya ya tafsiri al-Qur'ani hakaru makonkuru Dubai yede mdi ya fasiri al-Qur'ani bahado rungo wa kiamia e dialekte ya Egypt inu ya baula keda haramu alayka yode lahga ya hao shabu ifusu hamda jomba aqulu lak khalas ishawano haba mashi nezadunga bahi njaka ujibu naye hata au katika una kwa kaurungo wa amia tijati lungu no somezio za hele tafsiri na udodungeze darasa za hina hikma na intelligence ile tafsiri basi wana isa natimize misomo na kauja zangu tikautaha eze adhkari za ukazinu desongezao mru akaka tengele wa nishetwani hauna emba hindutoka yonti nema sahili na izoke mru hazu ya usomeze adhkari zina tirenge mnashiyo ti fotokopie tikazaban halafu wana isa na kauja zangu tikawundu wabati ndu wandu watuambe banu inge mwade wacha wandu Egypt wakawa wajuswa muo wata wazire wala wabade zinji banzu bade rizin wafanye zira dieux scanner kwa tuparswana wade halafu tukaujar découvrir ya ukana zila asbabu bahize sababu hizo tijati undu hata tijati kauparisa eduainu ya ambao udua abtali sihr inu ya udeturize rongo za sorcellerie masahiri hau ilimu hau nemfananiso bahi eshekhindo yi inu ya hale inunga sina bese plus ya 15 ntuire ngatana jorenga ntu sinye banu tsanzi ya sinye tuiri yanzi ya indi Sheikh Sha'rawi yanzo ukana Allahumma ewo mfomi watu abtulu athara aynin asabat jasadan fa amradatu Mwenyezi Mungu kubutulu kudanganya kudetruize macho ya rema wanadamu boko warende hazirewe na wandu wakana mvu wakawanono waudu wandu wakane zesui hawatu warende hazirewe hasibabu jito
wa aswabat jamalan ngabo wakana sura ya njema na bote badi akantiroka badi mjisa badi jau fashawahatu atojanja matashi hanjia matsungu hanja mifure na misitiri wa aswabat sha'ran ele ditwa ilo lireme wandu wakana nyile zinjifa askatatu ezenyile zo zandi soburi kasi la sileje wa aswabat qalban gabo wandu wakana furaha fa hazantu wanjia huzuni warende hama malheureux na wandu wakama epanui wakaujiviwa wa farraqta zawjayn ifarikisha wandu mena mdumshe wakahanzana wa yatammat atfalu ngabo wana wakanua wazaya wakawagate watoja wafu aksida watofa bade tatata wa amatat arwah ngabo wakana roho kuwafu. Allahumma ewe mfomi watu innaka hakika wewe aqdarta ba'd khalqika wanuba nafasi wana haramu wenza matomai udisha wewe wona tawawo bawo atatwa barugozoto. Allahumma bahiban bo Mwenyezi Mungu innaka hakika wewe qad aqdarta ba'd khalqika huba nafasi hubulia baadhi ya hawarumaho ala sihri wa shar namna yufanya masahiri na urenda wandu nai walakinaka shawarumai tena qad ihtafatta lidhatika biidhni ad-dar ushindu uiprotege wandu kwake kwa dhuri fa a'udhu awenge ngamuhume yoni hurejei joni temengoni bima ahfadta bihi mimma aqdarta alayhi joni protege wo tsouni reda mwalimu na mndu mwenza shari na matoma ya hangamiza hina mna haramu jobira eze nirangazinu basi ngeuni bebo e bahati ya ukanike mongoni mwandu boko wa protege bihaqqi qawlika hay haki ya mirongozi wa hamba wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidhnillah bahika mnaudhuriha kabati ujoshinda ya mdhuru ni badeke mimi dena decide abo wala wandu wabeze nafasi za udhuru wandu kanti na nafasi ya udhuru mdu omweto ni protege ngamnishili ya ondo watukufu na mnifanyie sinye kanga mnishili ya ondo bantuona eze komentari hunu si udhuru mdu omweto ni protege ngamnishili ya ondo kanga mnishili ya ondo mnifanyie sinye watukufu bahi ranzi yao tijati ilo fanyeze recherche tijati kauparise aya بعد وجو صوم الحمد لله رب العالمين سورة الفاتح وصوم أمان وسورة البقرة جو صوم آيين واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا تيما بياني لا باكت ياهي شيطاني na yemana damu nele jini lipulao lende la fanyeze enfer walakinna ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nas wajawasome sawa wanadamu as-sihra e masahiri fanya jao renga manyile hapo renga damu hapo renga mafu renga kadha funga jao harufu za kausiwa angale kafeinu angalele janza angale karata yule fasira walakinna ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nas as-sihra wama unzila ala almalakaini bibabila haruta wama wangu fikiru wangu weji ngwaenda Tanzania wende watrete ukange mwade banu wangu twenda ona walimo wenji o wenji wangu ngwaenda Pemba ngwaenda Ethiopia wangu walu ngwarambia ho walakinna ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa as-sihra wama unzila ala almalakaini bibabila harut وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة يم سبحانه ni wa menye relation ya hone mwana menye relation ya hone mrume ya menye relation ya do haina mtu karibu nao utafiti na maendeni na yongi muhimu kama wanadamu uhisi ya ukata njonjo daoni hunu kamjihisi kangami makhnu gamono mas bibi menchi kam sonjaru ma conflit immédiatement quand on lokana lilada holilo mashur kanga onziani ngote ngofurata njonjo daoni ulango tsona ma kushidoreze fianro ono mabibi menchi wakati wotsona tabiri sa ndina awale daho deja ngilona problem
abongela nzao ruqiyya ngala nzo tatuhir albayt na mbeshe wandu na partager kenga wandu wajanza wastafidi wa beneficie mbabi abonge abo ke haina katujonjo da honi ngono ça va pas mshindano ya bure mwangano wa bure ono wana kuliwe nchi wajisi etufe kutijisi très à l'aise ya shiona rugo wema abonge lazima ujokele da holinu ngilo na problem abonga nzo Qur'ani nganzo zedua nganzo madirisha nganzo bukhuri c'est pas ina bukhuri zila mbafu le fushe bilila zila tinjo mata zila za majini na maindini aya ndo do bisampine na mavushe mai tibure ngabuzindwe kaya go jojibiwa ulezenfia ukavushe jema iyo mengoni mwe malaika ya baki abonga kawone sa harume aya hiyo Sheikh Sharawi hajaka wone so msizoni واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله kabati ujodurum rekati ndizo bikayao Mwenyezi Mungu adeside shewalimu ne majini ne manza matoma ina waupia na yatowareje يتعلمون ما يضرهم لا يعتوارجي ودرهم ولا ينفعهم واتبنفسينا بانغو يدمنا الشيخ الشعراوي يكون سبان يوكانا اللهم هيوم فميوات أبطل أثر عين أصابت جسدا فأمرضته Mwenyezi Mungu danganya trasi za mruyaremani ditu yaremwa ditu yarende made atola la ranzi ya loshurini hatoka jao wa aswabat jamalan ngabo wakana sura ya njema ziungo zema tai njema fashawahatuhu watoja wanjia matashi wanjia umwili umenyeha wanjia mtungu wanjia majaraha wa aswabat sha'ran wakana nyile njema fa asqatatuhu ezila nyile ziburiha wa aswabat qalban wale matoma yao yareme mio ya wanadamu fa ahzantu yarudi mdolanja hamuna wala mdu kwa kana furaha wa faraqta zawjayn ifarikisha wandu wakahanza na mdu mena mdu mshawalolana wa tamat atfal ngabo matsobo ko yaranganya owazayo wana wakawagate wa fariki wa amatat arwah ngabo boko roho za ajali ligari la jemako upi ogetajireta lezitwa lali mangamiza balo اللهم هيوم فمي واتو قد إنك حقيقة ويوي قد أقدرت بعض خلقك وجعل يا بعض يهوار معها زوبزها على السحر والشر إذا شامبونا نبوني الشر وجعل يا بعض يهوار يوفني وانو مساهيري نوردا وانو ناي ولكنك شهر ميزو واوي احتفظت لذاتك بإذن الله واو تريده بروتيجي واو وانزاو فأعوذ بهيابو ميمي تجاني هم ايبان فأعوذ بما احتفظت به أبونجي أبو تجاني هم ايه نكمنغوني موانروا وحفاظي مما أقدرت عليه هاي واو ينبكيه دسيده ودور بحق قولك هي حكيه ميرونغو زيهاه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله haina kati ni towa darasa wanbu watukufu ngabo wanduwe jibanu wadungu hamba ukana baki haruma ze darasa wanduwe ze darasa nambao banu zinde zamba mdu ya mbeza kweli de zamba mdu ya subiri gelazimu yo mjuwe ya ukana walona maarifa mashashira hanami wenji harumao wa propose wa mali wa wakubali wende walona maarifa mashashira hanami walona banki linchashira hanami wa propose wa hazi wabiri wendi na bwetu ukamtuta hamali tukamtuta hahazi na mansuibu na magari na hizo ngamzanzo nro kanga banaruma ba yoti muhimu mimi izozo muhimu mali hazi magari majumba ya yo muhimu dunia shanga buza muhimu raniso yabwe kenjenda ekenjenda asibabu da bona some dini ne dini nu yo de yarambi za kweli edini nu yo
irambi yao mtu ya subirie edini inu yo de irambi yao unja rumweshe jihadi hamba wajahidu fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum edini inu yo de amba ekeshe osha honge shipulao ekeze maliza honge anzo urubohazo ekairo honge anzo itolo abage bidio utowena ulo nishono udafi abo mtambe njendo kanti banu nabye namna inu basi na ngawanunga abo wale mahusuda wajo wahiwa tapa waangaliwa shaka bwandu wale mo mizinga ngabo wandu wafao mobarini ngabo wandu wafao hani negligence mo l'hôpital ngabo wandu wadulumi wao zema lisahao zetahabu zao izo tipi abo wandu wange bidio riwane shwedeshe jihadi sino kabajacho kamri ya fero jihadi banu mdungo isheba diri wanu wandu wikayao waranteza hao pia wakanizo watoa haina wakanisho wende wakawana halafunga abo wahafa wenji ambao harume ghazwat badr al-kubra wandu wao waziho harume baqiya karibu no msiri wa Madina bala mtume sallallahu alaihi wasallam yaziho yabunga si obligeri waneshe jihadi batu keba cha mndungu nzu yariwe yamenye dini yabo heze maliza hatu yabo kweshe osha hatu ngasi obligeri wane naye yabora ere ujuka hamada indamaniya ramba wa qul al-haqqu min rabbika faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur riju hari wana wa ambao ulawari wasikini au ambao wafunga wasikini rijari hundu banangapo mzima harumo wandu wala ngujwe tsanganyi hayo baleza atuyo behahula yo amba haulawa balangwa ntuende yafanyeli watu wandu hayo pirizo balangwa ntuende yatundo wanzu warolo hitwa balangwa ntuende yani yasikini wayabeshose mali wakomori pia wakauzino ngona no zamba tiba usoti zamba lija basangela bawjao ewodo ebi udungo fanya direct banu hayede hamba gufasirizo wa komore fasira secret d'etat mtu amileke bane gujwe mala mbaba hayati yoke katujwa mbaba hayenda furiziwa ba bweni la bambao ari muhoro tijimu usibo jilele ntuchini ashabo mbabahe arafia bweni mguna mrehemu emri alizalia ele kulo sharilinu la jalaka uye litungo wiyeshi hawizina rabona fitina nguna mrehemu wandu warizalia ele kulo sharilinu la tuve hashioni la shizungu la tuve hashioni la shiarabu enga mjukada na renge mwana hangu kama zonifanye directo garini hangu nikekanifanya aria pale gari kulo shari wala lijuha bake litini kwa hindu lisurumene na bwana barugo nafanya kwanza yafanya hamada arintina bahandu wofanya na bo o ekaganyi kume mfanya ze direct bana ewodo biko ukama hala wema ba kumfanya direct amanda mi bana rumwa na marifanya ze direct bana ubogeda shaba lali yangami alipuhaze mbiho tili découvre banuzi nuzaheze vocal ineze audio na zitowa zinu inu banuti sauver e majindu ya lokomori ambaga fanyo politique ya nuti ya sauver chaka tudwa kwa ya tukwa pulwa zitwa bolere wazamba ababelu la simbufanyo betisi atuka wa zitwa pia engeti da sida borakana wa mbura raka wa protege anafunga po majindu ya baga fanyo siasa ataba sangwa udaoni lo na balangu twenda regeza ngoza haya wambi indemanda tufanya ro amumshukurioni mtose zuki wangu mtukufu Dr. Sayyid Abasiba abo yarele haya kamba bala we mdujo kamfaya jayara mweze ndabwe ndaene komredi wa mseku wa bahendera nisho pisa nirudini shukurie zuki wangu gamu mshukurie zuki wangu Muhammad Daud kikibawe yaona ukaya kontra ya na yode namna minuso fya fanya bae wakaanza ikewa je warume ya tukubali halawa hamba baza ilicho tuwafikia nani ufanye jao la kwanza nifanye jao bano empala unit para roma inu mwenye baraka wafikia na zenu kezenda ro wanafuwa ngo tujo urejese basi hende saiba inga mshukurio boziki wangu Muhammad Daud kikiba wa huzaya wa ndo wa husomesa utaunja ruma siasa wakati wataki hata basa wa super jibu le kulo sharilin rats baga modona l'histoire gam l'histoire fuli chwamu ke lituero wa hindu zinu ema politiki wa komori neze sede kwa tujwa upanga yora ojali tendesa amge abo watukufu katika jabarini toko garini kam narenge mwana hangu gamina nafasi ngam tujo kufanya garini aba inaruko nafanya gutoja shenkesa alafungwa mwabidele kuloshar nariwabedi wabanu mgu yare hemo warizalia le kuloshari linu bako ataka ubenza mguna wasami hivo wazayabwizi watulita shioni watulita likoli la jala banogeo nimrwa diaspora ujoka komori ne dia lale nyumba hiyo ba ila ya hatu ila ya diaspora nyumba ila
aina mumwali na zwani joka gazi jane de ala leva nabo ba ila tia ila ya diaspora ila ikabilike le juma ya diaspora. Alhamdulillah wa shukru lillahi wa noze audio ne vocaliser nous nazi dénoncer zinu inuti hindu wali ndabona benu ulio wa komori pia wamba wallahi ngenga mwana uze remerciement indi banana tuleche ngenga mwana uze remerciement niki waozo bona wa benu ulio le kulo shari dunu wa komori pia waisa waona ni mndungu mtawa basa halafu asuru mereka tutwa keke abo usiku na vai karavati wanzu ya vai hamada edarenge karavati ya irate pembe sei ulambambo wa mbaya haheke hambono ko bantu amine ba kawono mbaba hinga jone mbaya hahe arenga utia ba la pouvoir ila ulisa mwana na msaka za jawi ndo ngo uteke ngo aprishi yao kanzi ya vai hamada mala fule ngo jambe mi ufanye the director garini ntina pa hanu arenga napo unoneze poza ukakianda we intini kiwani mtukufu mzuani yamba ntina rugozo urenda sheze ngo utamba o reili mulisoma ona we ro ushuja ro watonia tinike kado inu juicy wallahi tallahi mtu nakome belado hatuni kakado inu omndu mtukufu mzuani mengo no mtukufu wanzuani abengenda de mtu kada ena we yaode ma chui ya tsoju wawe mtu abantu wewe ndo mkudo kanona ko kusaidia ndo ngito ti akili ti msomo ti starabu ti mali ti rogo shade le fitina jode watunze sahabu wabishe indemanete ndo lo komado watufanya rongo aboke abo mimi direnge ukashanti mahida mbani na henda yuchana hindu shamtima yo henda mbani no henda yuchana hindu zeli zina kanza ni mwambieni abunge abo ikana ulala bantu sikucho twayache haina mra diaspora mu mali nzuani utoto kana bantu bolala ne de tuchini ba ilati yahe ambuso swala yabunge ni mnikene duwa ijo umfa ine kamu abenze ni chomwambia ni rogo mtu ujibi oskwalelo endo ebi mkomori yafanya ada ya kishenzi komori amanzo mnivumbo wangu wa ili wafanya ada za kishenzi za tukana majilisi mzima hahibise maliza he komori na bukaja ifanya namna lazimu mzima hawashiwa hasaidiwa heze maliza he diaspora na mnivumbo wangu wa ili wao ngwa katila na disi endo ebi wa ili wa komori wafanya mashughuli watu kufanya majilisi dobi na mnabiye babanu ngabo wandu wa ulawa hafa bana mfikiro abo piriso ola kaenda tundo faiswali wa ulawa yafe ola ndaende akaubeza information bala ende akautunda faiswali ambeze rugo ebeleveza information e kambo do piriso bala ngena avia nzeda firwana toto wandu walo iho hau wanzo ende arenge bafitina ya beshe wandu dizo basi bahijuzi akauja emazashigu hafu ngwanzo ya dia undu ya rejezo hashigu ndini banu enkenga bo mahakama banu emro aho muwede abidi atende yafungo ndo bana bya mahakama ya kishenzi ya lokomori ya uka emetra madam hamudu uonga mjoka wamba ruko iti metra madam hamudu mjoka utamwabenga modoma mfunge halafu aliyamani haina mahala waloto goza kishenzi gutsomri hango bohari bala aliyamani impliqué harume za fera zilapi remagari ala hamada gazo ko ulaya fe jajuzi ya inu ayubu na izo sipi abunge yabo trawende za bwa komori waelewa ngabo mdia nabia bana shana na ndazen sambe ndo hoto recleshar da waida katia maudu wa Tanzania baina mnaini yake tena mnaina ujo bulia batele na ngona fanya kwanza yafanya abunge eni mrutoto kana mbaba hanu bolala ne dia laleze vuza hanyu za he diaspora baila nyide mwaiwaha dele pirizo da firo watoto wale hala fiala we jele kondo ya jamba ngulolo ando wale manga wafanyoze hazine ma director na zikawati ya jeda vangu fanya ada ya 2000 na ende enge ukana wandu wakana mali wa huashia watu hubulia udonga la diaspora na ilisa enda za enda bando isawa huju na rambisa muhimu ba zinuza enda shioni ya jea mwambie ni rogo za mfai baka mdo pale jomisha na rogo katoro kwa bebe chao abenge gelazimio haina mru ulona nyuba njema ya sodo filme nyuba kamiti emrujo kawa hundana na bahati ngondo ya lole na dojua ya ukana owenji walo bala wala kwa tina miyo mijima kwa tuhombele ya duwa ontipia ngabo walona jalousie ngabo walona wana hamada wala gelazimio mdunge za hedu wayunu ya ukana Mwenyezi Mungu Allahumma inde dua na waide sheikh yamba hao no mtume wa yakahufasha hizo ngarjo mweleza nakati joka muhimu bati kusidia ngoza muhimu na kanzani mwanisema no skwalero dua o sheikh Sharawi waide sheikh wa ikaya wa misiri pia
wa umanza waonu kawaide mdo yakana hikma haku ya ubutulu masahiri Allahumma hewo mfomi watu abtilu athar aini asabatu jasadan fa amradatuhu karadhi udanganye ufanye haina mdu yare matito yarendi hairewe mbe unono wa asabatu jasadan ilmatu maitena yarema jamalan yarema suraya njema fashawahatu wanduwa wamenye heze suraya wanjia mifure wanjia msungu wanjia matashi wa asabat sha'ran wanduwa wao wakana nyile njema fa asqatatuhu ezenyile hizo zidanguka wa asabat qalban ngabo wandu wakana furaha na utajiri fa ahzantuhu wanjia hamu na mashaka menji kwa tujihisi alezi ngwa mapalpite ngwa angwasi na hizo ngo zingi pia ziwanji wa faraqta zawjayn ngabo wakana kuplu wakawelewana na mahaba watoja kwa tukuvura na bure burwa wa yatamat atfal ngabo wakana wana wakawaga watoja wafanya aksida hata mndo na ajali bitizi wajili wa amatat arwah ngabo wakawiyeshi na projet watoja wafariki Allahumma hewe izobo mfumi wangu innaka hakika wewe aqdarta ba'd khalqika ujalia ba'd yaho wandu wa waumba wanika nafasi ala sihri wa shar namna ya ufanya masahiri na urenda wandu nai walakinnak na wewe qad ahtafadta lidhatika biidhni dhar hurudi wao ngo protege wandu wake kwa dhuri fa a'udhu wa baba nguti jani hume bima ahfadta bihi unitadi harumo wandu wa hifadhi mimma aqdarta alayhi harumo wandu wikayao ngabo wanikeze nafasi za udhuru bihaqqi qawlika hemiro ngozi wewe wahamba wama hum bidarrina bihi min ahadin illa biidhnillah wandu wanu kwa na udhuru o wahema sahiro waheze usuda na hizo zontipia hizo ndongo wikayao ikaulazimu mruya do tata zembabiza ndongo njema mngu ya mbazo banga wajamba maskine banu mitirende kabodeo la jauja wa mremeze usuda na iyo pati na ubenza ngabo wajo ubenza ngabo wajoanza mfe warenge magari ya hanyu ngabo wajoanza mfe warenge majumba hanyu ngabo wajoanza mfe warenga hina ndogo za khiri mlo nisu wandu wenchi wa husu ele janvi ekanga bwe masuala ya husu zendogo zinu banga rjo utiye ruqia apres ngabo wandu wenchi bo kwema rumbo ya danganyiha na bala ngabo yakavumbua emeada ezestoma ngabwe madzayo wadanganyiha ya hosi hawahisi ukanga bomba yuzendao auka ezenuange zambao hemnyezi mbwe kamba yu yasali zayo yilo litokiri wakati mwana wabo ibise yifishe itowe ezengo piange zambishi hao ekomu ununga wena hamu na tabuzi nje mnyezi mbwe rato mu unu utefuraha usulaje urelaxe uketwa maya uraswire tumaina izo zonti ekeshitwa shinunga wena fikirambi na vertige na rugozi ndo mnyezi mgozi butulu na izo zonti pi yode namna heruke ke uzingara mbingi wandu walejea watu kwa tushinda zitowe zisekuwe uzingara ngabo wandu wakura bihanga wandu ndo diare ngabo wandu waishia ufukuo ngabo wandu wale mwani vertige ngabo wandu waishia wameshitoka shipasu hao na ilati ndini ya buliwa haku abozila zindu ziwende sao au zilo hitwani hao zisange zideturize hao gezidangu hao Mwenyezi Mungu jozitoa reka sihri reka jini reka lamsu reka haina taabu zilo mozungoni Mwenyezi Mungu jozitoa zilo morhoni Mungu jozitoa zilo malahoni zilo mirayani zilo mijini zilo bontijuba kezitinchashi Mwenyezi Mungu yari nikemvu yarive unono yarite furaha ridore konese izo kode yariva yari makini shemio Allahumma amin maulama ohamba aminu na rido hamba amin hasonti geri johedele ya kwezo tukufu kati walodwa wandu do hamba amin amin halafu harumadu wamru kamba insha Allah mru hamba biidhnillah ohanza hamnyezi msheko hamba insha Allah kangwanzo Mwenyezi Mungu unibe unono ikangwanzo yeke kanjem unibe unono ohanza haho biidhnillah izo mimi njo kanza nifanye ekamungu ngwaza baka mjozifanya shaizo ni hume yao fada bawo yewe ufanye hizo anzao innaka fa'alu lima turid wa fa'alu lima tasha ile fasira yao nari swali mtume sallallahu alaihi wasallam ni johadisa emhemu yahe esuje na kanzani mwambie ni banu lelo ekanga rijoka ufanye ruqia haunga masuala hauba za dua ya wanangu ya ukariji protege basi banga mmonao wana namna walio ngammonao zendole mashaka ngammonao zefami ngammonao miji ngammonao muhazini rupia washashi wendao hazini au wendao lapitali waangali wao ya ukabanu kozo jao bangu wena jao ngutomba kartuona mbayo ndio lazima kartuona hindu alade matomai ilade ze husuda zilade ze sihri yalade majini yalade mazetwani yalade ze rauhani zilade ze usuda neze hiqdi neze makri na hizo zontipia karna ucho wone ya zengo hizo bwa tukufu
ilazimu yo rikema pruita rijiprotege baramba idha lam tajidu ahadin yuhibbak eka kutunda mru ya hanza fala takrahu nafsak ilazimu yo ketu lazimu ujienge eka kutunda mru ya hanza basi wewe ketu lazimu ujienge watukufu ngani van kwezi barakallahu fika ya akhi basi sijuanzani mwoneseni vanu ya ukana mengoni mweze rongo wika yao kem ruha jangu omboduma gelazimi ya zesheleye bahide zenrogo zina ngwambo bismillahi arqi nafsi ngamjizunguo min kulli da'in hayna wade min kulli sharrin hayna shar wa shiqa'ina ta'abu min kulli nafsin hayna ruhumbi من كل عين حين زيتو حاقد أو عين حاسد وجيبي واشا كتوانبا بسم الله ما شاء الله من كل شر كل نفس شر شهين ما ندم أو سحر ساحر أو مساهر مدم أو عمل أو يفاني ونرنغو قالوا زنيورا ولا انغالا مكر ولا انغالا مجدوان أو مكر أو وفاني روزا أو كابيش أو كايد يونغي فانونيو au nafat au mru ya vuzia aina mru katuzi ngara mru baitwa aina mru katuvuzia mru au sharri haqidin au sharri sahirin au sharri amilin au sharri makirin uambe wallahu yura'ika Mwenyezi Mungu na huvirilie wallahu yakfika Mungu na protege wallahu yarqika Mungu wallahu yashfika Mungu na hubeunon wallahu yafika Mungu na hubemvu wallahu yanajika Mungu na husove wallahu yuqawika Mungu na hunikemvu wallahu yansuraka Mungu na hunusuru wallahu yasturaka Mungu na husitir wallahu Mwenyezi Mungu wallahu yarzuquka Mungu na huruzuqi wallahu yaqika Mungu na huzizi wallahu yajur ezedu wazo tipi asumaka wallahu yahfadhaka wallahu yahrusaka ya do control hizo ndizo wika yao ilazimu mwanadamu yadozo mbele ya daima mguna ni mvu, mguna ni sitiri, mguna ni hifadhi, mguna ni unono, mguna ni traze nema hasidi, mguna ni nema wanatuenza miyo, wenza matomai, wenza masahiro, wenza izwende namna mdado tumbele ya daima. Nyezi Mungu jori hifadhi, ya hifadhize fami, ya hifadho wana, ya hifadho banu waza atene emala honeze couple ne wana surtout mayo de tomaya. La tuswali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio hadisa za muhimu na kanzani mwambia nusu kwa leo. Aidha tuswali ya Mtume sallallahu alaihi wasallam rudaz fadhila batim prepare yani wana kasida wema mjoji biwa biidhnillah egerite ruqiya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwezi watukufu wandu wengi wahezi watuanza walawe nongo warohi itwa kwa tuunda shap watungura miandabo cha ubasi wano kwa tina projet mitila wa uzamba yoka e projet ya hangu ya mando do kake tula zimuni hibe ezemaliza ho wa komori nende na zienti undwachi e kamtu hiba wa komori ngwaduka na mali za ulamba hindu za uunda za ufanya hina ngwatu kwa bizanza ni wandu mahimilia le kafiri fahavalu mushiriki sahiri wa zali umsaidia ukai wana katina projet katanga zalinji ala zalila wa yawanji mimi personnellement abo promesi na hizo tandiso zidunga randi 2011 rahane jaja Faransa tandiso dunga ze campagne wakati François Hollande yakauji prepare ya JNJ tikaudunga ba iromba promesi shabana basanga si haruma geri ne geri inu Sambanti vumbuwe swala na zakana tumu wakati wakwe damu ya wana damu geti hawa mge video ni zirenti bavuni pia ni juheni jarumwe che jihadi ntina droit ya ukanti ndo amba swala zakama ulida jumana jauja uneze roza hima isila mungezila wao yode mana mtume ya kauranti emisihiri ya juhende ya rumweze mbana izo pia ghazwat badr ghazwat khandaka ghazwat uhud ghazwat khaybar izo zonti pia abona muyeleo kai jihadi na mbwana na nzinu zinde za muhimu wa kweze roho hima Islamu wamba utiwa dhulumu fanya chao pia ngezitolwa amama fitina banu kekerjaka wamba zinuriza bao wallahi wengi watu kwa ulwa wafupia shaban gwari yao tijaramba kana wanu wafanya chao banema na watu fanya double denonce wa ina ngwa zambao
kaka mna ujama hele la kuloshari lamba kana hiyo secret d'etat wanashio hizo basi kanza ya regeza secret zile ndo ambeke kujanika jonga mjo balance kujanika jonga mjo balance tizitoa pia wallahi kana mrata €1 na weze sheni pia wazipiblie ongo hundo mapesa amgea basikanza ni mabiyeni ya ukana mrata mbeni bakini ndo toze darasa bati johanza ni toze darasa ni jibiu shanti na ujotoa darasa na huu liliwa mananyuho atoa masaka kubeli huyerewae ikawe wewe wahuka jaulo wa eshelea uliliwa lakika onomba mro mdailia ndazama dagazongu ula wasi wa ikonika juhara ndera ringe o wa muwajer kentivo bangoni ha herido zina no heza na bal au ida nulile mwana maskino tawu pia ngo bangu zina obade mwana hangu ngare ndora ringe wanduwa wa mutu jeru wa hentivo mangoni haye mdumsha mutu rido zina uti binadamu abo sitima mu'min sitima islam jaba yamba qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna bekem kana imani ikantindro itia nuru bahim jongeze ngo izo wakarra ilaikumul kufra wal fusuka wal asyan shemana wandu watingowe na mafiti atiragaza siasa mafiti parce que kuja uliliwe mrumaho kuja tolewe mwanaho hazini kuja funguwe mwanaho kajata wakaja fadharini kajenda ulada pitali kaja violewa kuja tinwa yeye arumapubeli watu warenge mwanaho basi ulo hafu yele mana mabena mnai basi singa rjo tsawa rife shangari juhambe zijiriyo atarjo wa parsari wa pozitwa ajizo ya zamba na hizo mgude habaina nuko tukazamba bani hizo ngabedali liyo mnyezi Mungu na mtume angachukua cha mtene matombo matoni au ka maulida leo fete na mswali na mtiswali rehabilitation la tubirashoni kwanza ya meza hejuma kwa hiyo watukufu owanru wao wadungu ambakana bani katina projet no wanda ngere mimi starabu shangu deze projet banu ko mari kwanza hindi bana bahangaro wanu nazali sheka zala isalawa bahimi izo nazifikiri haruma hurumenti ya komori ntina parti ntina ambition anzandrumenti sheujoka uruma na jokana nga mjoka humtunda ezembuza hatu banunga nanza obaje mtu jokana imani yabo haina ntia njo iruma endrongo ya mando al-amni wal istiqrar likay yatma'inna sha'bu ganzo epé les stabilité les sécurité yaho wanati ganzo e défense ribirilie nti hatu haina mvu katina dura ya ubala zono de yadolenga e usiniwa de ajali zijiriyo nge video wala qarari na decision kabati dura ya ubala arm riziyo ule vimu njika yango tongeza ndu kwafanya ruko za mafiti yabonge lazima yonelera juwe role ya he police role ya he arme role ya he gendarmerie shawonti pia watitorengo wanendo kazi ndezemba za azali noana yabo wakati ndo rabirilie emipaka ya hatu ribirilie zebiro ribirilie wana ribirilie madwamana ribirilie sharia haina ujoja tutafanya msajacha iyo ni ndugo ya mando ijoka utongeza kwa security mria lalo barazani hahe mria lale oshungani hahe mria lale opa mria lale yabwe madirisha yabwe jao doka kabati usirkule na arme ngabo mwenje ngabo majezongozongo zitundao e police ngezunguliao ngabo za police municipali ngabo za gendarmerie ngabo izo sont pia iyo ni ndugo ya madomimi na joji concentre witingo mwenje kabati contrôle wangu ulo kabati contrôle izo ngo pia ngizo zabari kabati sécurité ngabo insécurité rumwenti ba yo de projet amado na jotunda nangale wangu waelewa uzengo izo ni yitie boti ju ujukaenda bahanu gesiro karakana ura mdia mtabishi kana ura parce que aisa contrôle e kododa gartunda chaque na ura bangwa sa carte d'identité wazigara ndo pa zenyilenga hama kwa tuju hata kwa uje iyo de projet amado na johanzo wa komori aina ujoka uroha yake tranquille e mwana hengo do shioni nge tranquille kango jo waswili e polisi wajue muhimu hao ele jeshi armée jue muhimu abajeshi kalonja dawo nenda hiba tahabu no hiba cho wandu walone zono de wa no vinyone le banke unda ufanye zitwa byambo wandu hifana hizo pia yoni yo mimi e projet amado enge tirenge ntinu hauti ruma hawe urumo mrunda mina tumabia kana inde rugo amado kanzo haina mkomori yake mtulivu yake makini yake rasire yake mutmainna yake mutamakin ya ukangamiweshi harumati ya amani moti yabili ngabo sharia shabili shirumiro sharia enti haina mru ngotona mrano mwamba directeur afikiri wala ile president wa henti ono mndunge bajeshi ufikiri wala olale chef d'état major wa ule mengu uono mndunge mba polisi apulanje da honi hamba balaka abonge lazimu yo sharia shiste hiro ege tuka shiste hiro aje e president wewe nge lazimu ewe shaho hindi
sha president katitore ngentila eno wana yarende serogo pia mwishia bolero hamba engeka mtuwa wa utungulona wa mtuje wa mtipia no shaba bina izori kawa mbilo azori kawa zijuu president hazia windi ministre hazia windi bani hazanyu uswaliza hazanyu njamalawu ni mola maele hazanyu indi utowa wandu hazini directeur yedo manaidi député utoka ujayambe ulokomori afanye sharia shauswe hazi ezilera zauswe hazi retraite couverture wajadu kanuni lazima ma député walokomori wandu wakati hakika wafikiri wa propose sharia washinda na wafanya kabati wanakuhuna na mabu na wabihacha abunge kabati nti eke kabati mahakama ya ito paroje da baham yule mana commune hanza nti to kamsatata we ujue se wonge na casquette yantu wa renouveau watch abo basi ngoto compagnie zo antao ma munige directeur wa aeroporo episti benye hakatina haja kabati bashario katina haja kabati idini rula kabati tapiru kabati taparoko katina haja mtoto wangu wazini basi baho anruba ubanda o machui wa wajinga egana mdeliver izo nafanya za ukantolo hazini itombe en faillite ngabo problème ulifanya inikana cede des pia ilazima wajue sharia et loi de travail wakesendika ya za kweli wawaniliesi haki chamu kana mtoto hazini cha wande wahime wakama wa mezi bahira habo jakaya sharia hamadi shosha utunda president ya jue esa hodashi ekaunji abantu wabongo jo usiwa le 10 na mangale faransa le 10 pia wadubao ya ukanga alifanywa mazito mbili kartuli bwanga alifanywa jao wadubao wajidahili Almanye mafuraya heya mazofera baada tirose kana masiwa ula Kenya mitado kwa baba wafanywa greve banga wajali kwa yalenda hapo mbaya mza hawara ya mita Almanye mafuraya heya mrato bale ligare dali hato paren ngetsine rulerua ngemenye magari hatu mjemone kekali mtani mroya baba arumazile razili enti bloqué ha ekonomi yangami wa Burundi wapu baba wado akale za station aipu ha mafura babo asile position comme regarde ça da majilisi lino la milazo mwanana maelena feleke na ndebere sa oni Brazil hata kufikiri balange na diabetes daraja ya mwiso nao amba wa ulili wa wapo havoto na nyawo wafungwa na nyango wabonze abonge projet abili hangu banda de sécurité ne ubirili enti hangu ando jadorengeze mfiza komori wenda zao wa komori wanzo mfi wenda hata Dar es Salaam wenda ufumo baridi nibirilie mipaka nibirilie edifasi wajue haina mndu atitolenga na armo haina mndu atitona mvinyo hata polisi wane hazia hawindi jeshi tsofi hazia hawindi gendarmerie hazia wandu wa sécurité hazia hawindi obarini nda obia bidi wabide obo hawani obo nti iso pia iyo de itunge sawa manadamu ya jea mbinga muda rumenti inu na turisti wache na iso tushawisha kana kwa turisti ma Afrique du Sud ya ulo hafa kwa turisti ma Arabia parso ya hafa parso watinjwa ngwa ulo wao ya bidi de sharia haina mshenzi de ngenti yafanya hizo yansao president babi yaho hindi ministri wewe ibidi ufanye hindi hizo ya lazima uzifanye député hizo ya lazima gouverneur babi yaho hindi chango sona ulange ula gundo maele ulaende kuswalizo ule mundu ndanta ularingo harige mna ngabo mndu ya timba nyuma yantu ya disonyi ya mtobo ministri nge ula mndu ya ula emera umundu yange ulaende kutoa mafoto ula basi msatata na pagai kabati ujue fasira hindi notable shawi notable na beti salama yonda huna dahu notable na aeroport yonda huna na dahu na wakenta mu mabango kabati ujue pla mafundi wa undi yangu hula wanende ha masuka mafundi wanende ha wana watwana kabati majeji wa undi yangu hula kwa tuko uza banki na aeroport na mapesa na msajaja ulio parce que kabati ujue kan ka juge hapa soja unufaransa kama inomba police de la police kabo ma police watu ino ka ubenza ino kirino kakekiri yawe ezen weizo kwa jazelewa womsa jamru Amerika tujo plaça juge ka tujo plaça ma imam kwa tujo plaça ma notable kwa tujo plaça aweze parti msachacha mapeka maruvu kurukuru ageringa wafanya hizo anzao kabati mdu chuka hukumu ekuru waide ya hunda wandupi wajoka waide ya hunda ekuru mwa mwa waide ya hunda anafuwa kadaka hukumu lo ekuru wa Mwenyezi Mungu waache do fanya rogo abige raili karajafanya eze institution rafanya eze sharia la wahi dakhiliya nezi qawanin za lazimu ni sharia shaukashirirume haina mdu ajue plasahe haina mdu ajue limiti yahe ate matrone roho mpira kuna mtu ushile kwa ushile ngojoro makarto kwa utaban ngojoro macho
Président quand tu as swalize, président quand tu as zine, président quand tu as fanya makitari, président quand tu as directeur ni kutoto wa wantu, wakati na kabati ripoti na jao kabati sendika, kabati nogo. Timwambia ni nujo kama jahazi nge video ya sinye kiritasyo. Ngo njo hasi ni bawe mro wa CRC. Au banu mniko bursu za CRC mwede maso mjo mfanya. Sasa ila wakauza mbawa wa jambe. La tushindi. Banda yabo do unono. D'ailleurs que jala zimu unufaransa mduka njali kole kakati mnono. Ingaona wade wa usompi hata Azhari Sharif. Ifo mduende afanya ngali wakati ne sida katina ipati ena izo sonti pie zemba debi za usompi. Ema tsongo joo na ngodushinda ulunge misombo. Izo dezione sawa yabo e santé ne sécurité. Changu tojo na mruende ule ndabala wade mi haro hamdondo pirizo ndabala wade mi haro hasi tsambasa hula wala usompi hula. La pitali ya ilontuani njema ya tukage ya nisofa iwa komori wa ila tsangwa juani seindo aji ili wadoni kwa mapesa hata abasa pharmacie kabati pharmacie chabwe kemrulo farata kachaenda ya ramase pharmacie lo karibu no hawa one docteur ya ndisho mapake ya doliprani na bomu na kremu ya bobasi wando tureni hawezi wando mwele pitali wa hibise dara tizamba juice wanji yomo letel wa hibe masutrune mafursheti nezano wanji ya omo biro wa hibe ze papier toilette neze sopale neze mishwara kabati mahala mkomori ya birao ngutofisidisha ngutohaba hata dara za wawade mbale uweze bade bimade sana walede hamade ya Qur'ani ya innal muluka idha dakhalu qaryatan afasaduha watungo ufisidisha watungo urotsa omru abalatike ne da wenda wa tuwa wa hantingondo za hongo bado miko bana valizi za papier toilette na dara na masutu na fourchette na je stop ya dazivis amba uva yango do mashuri onda le bahiruzine wonde ujaza muhogona na nsambu na maindini ujaza le garinga hamabala ula oshindoni ula ufanya course twabia boko ke jala simu sija kweza ya butinje nayi abonke upande wa santé ngabo msibando nono kabati malalao e ma docteur kwa tima sérieux wallahi ngere ndo anza kudotunde ma docteur wa baige upomvubwe mkaze siromia baraka mkaze sirom imara sirom hisi bala ila katuka zokana gaona wali katakatu joga na diabetes ketujwa ga ila glucose katujwa ila shangutso utilia auro brizabala utas paka sirom hisa yoge lazime ulive chao ngele lazime ulive chao shati de docteuri e mwanama ya lahunu ya bale mwana enda ya la mtujwa shunga idini hula ya swani mba umenda one docteuri non inu diarrhée avant que la semaine adona ou boire ma jiminchi. Quoi? Il doit boire quoi? Oui. Ah bah eux arcarenge ya vieux enda ula rinyo après préserve ça. Na mche bêtise ya madi sema médecin wa Komori. Nga wena mwadi hao no hafu. Beza upashi banda umangamiza boda bala madi. Kujao no wade. Rahawe jantia ngo beza ka wangalirant. Shango ikaka japasha bana mtunda ro mungu tofa. Parce que usaurenge hata wade u explose. La pitali kam tina IRM chabo andwa ili haruma tia kamili izindi za prive kabati scanner kabati IRM kabati koza zako ili kabati ma médecin wa ozebeti zo zifanya oya ngengri kana system sanitaire za kweli ujukamba de nangali warranty waniko bien ni ondo l'hôpital ya bali mzinga e que docteur onafanya betiza wa mfume ya yamba ida bakari fonso ili abasa kamjofusha wangu fo basa danari ari enganzo chauranzi nganzo ndumangalia wakati ila ubloki urengezi ndo kana ujwa uroha paka fanya sila hawake system yijon bloquer ina bahano au banki yahe shango twambe muwena fe yabo kakaja to majana matanu ya twasiro mu ya mafiti yabo chao alapoke e system sanitaire hatu e sécurité omhazini le pirizo gizombi les désinfectants abeze pirizo aina jo pirizo ya Komori nguro ho made na belembe na bademi na rito wandu wanurire ngeze swafi na ritema achiba kena ukiri pirizo ilona wandu shiwe abo ngulo ngujola wabwa ngujola wa made ya ngujo fa alafu ina mdu ya jo pirizo il faut uramani wale haraka abeho santé militaire ekenge na wandu walona indeni kwa jomto wabala ya tawene zae jali nukulosha rile la kufanyia da la bwaga libeho santé na bala lisali yale wana kirjalenda rugo kiljela bejo santé militaire wodo tsakanyamba fuza tonto hao mdu na okojola zinzanu na laver shabala kaida preparwa imabari sarwa henyu bara uti je unupakarwa henyu bango jo wone nyuba helilo la basali jagele nyao diaspora o amlos abonge upande huo system sanitaire ya hatu anduangalize la pitali uangalize pharmacie uangalize scanner ize radio neze izo ke lazimiyo mduno na akili yazitunde e inu kezifa combien ze scanner uzise u je cultiver ma président utundo wandu akoli saranga lieza husu ya sécurité et défense et désarmement wandu ina mdu atuko kana shono ina mdu na pistolet ina mdu na bombe ina mdu na lamine ina mdu na jao
haya ule vimwinji polisi hazanyu indi armée hazanyu indi ze frontières gendarmerie sécurité hauswe bahari wanchi yao indi uswe ma migrer na hizo tipi moti riangalie ze sharia president yerudi ya indi ministre yerudi ya indi député ibidi afanye gouverneur ibidi afanye maire ibidi afanye juge ibidi afanye mafundi ibidi ereli ya nyu indi mafundi kama tufanywa asia ndubese wa mbobeza ndo za kifundi wose imamse diarun notabilité shanyu indi ketsa muma bango mdole mailene le fele keno abesa mchicha mretsi ko za mabiro na ko za mranganya pia eze parti ekuru wanu watu inde ono Mwenyezi Mungu ekuru hizo watu ambanizo mji wa kamili awunti ya kamili kengwa oshiwi majana shinda wavuti mtu katashe kuru amba acha hapo basi arezo mwoza kuru sake sirejezio hizo nibia mwambiana kabati baada yabo dehazi wanahatua tola zenyanzi wanahatua rende hama wamezi wanahatu yo haina warengo hazini gutoro mabala la kuloshari la heserse awo wojo madam shoro hazini gutuka mabala la mndu mshe wa fatihuda ene famia haya tija o créer ces emplois et ces haze travail yabonga bweze salary mnduge hazini shawe ngukopongu meyo hata zabari salary ketsu controlewa inunge jibuyo et code de travail Allah kenjo tola hazina tana bango tola insi mbaba ho insi kam tola hazini tirani njatara hazini njafanya faute grave hazini au professionnel ezabari tola hazini bur dabona tujar mo bunjili emise tila usoma udonda mo bunjili parce que on a dit quoi tu elewe haki zao abange hokawandu elewe loi de travail wa elewe sharia shantazi ni bantu wagwa hero wangu le joula wabana eze prestations eze cadeaux za mro hazindi eze fetiza hindi durée de travail bidira ni sanga bata sanga chaza la sojo nafanya zijao juma keiti 2000 retraité bidi angaliwa retraité wangu toka amaba yitsona mana et pouvoir d'achat bani bamshahara ni ngejo utwegeza ukairintele hazini bazinketina mana eze syndicat wandu walo harumo chômage wandu walo haruma recherche d'emploi wa wibidi wafikirie je haruma wanadamu walo na akili na madepite na wao wazifikirie shatiba tsenda za rengwa zenda za furizi wabani za balili wabo hapo nyinga nyima depute ranzile umdete mimbako mozunguliate mamera watsondo go wazishulo waziorganize tinde police municipal wabirilie meji hatu timbani dwamu ya urafa mu meji hatu timbani go itoka yo tishabe tive to ameri tive ta depute achana choka tukari babe sabasi kama tijwe hasia hikomori wanumtirone borao lekyo baba ngari twali yao ngari tundao ngari somao baada yabo education ujozamana na msomesi atija mndejele kulo sharilinu baba lelo lele libua dictionary ege banu geli ndo mtu nabake mlolo ulivando ende yado msomeze komate tikambe mndu ko udezo hakuwa rumweze direct zino banu idirisa majamfi si hundu hapi ku idirisa majamfi ngomba kufuru hata nguna ambara de yatumtashioni ya soma benga kana roho ngusomeze komate rajo kaoneze tabia yambo aozo banu hamdede nro wa mzaya watumtalikoli watumtashioni banga mmona ubenge we yakaujwa usomeze komate yambo aozo banu hadoka hafariki shakeli tujuweze kufuru lambo ao ngeli tukwa utomola manani nilole teta la mwelenda zahe wabani ya wasiparenda shiwene siparenda enda zahe enda bwe kulo shari bwe fahabandu nzahu la yao Kila baba sangu jeda tsai kofi ya jacket ya fanya bana mjalo. Avec varia kagarin. E kandarigi mwanangu likoli ti renga mina katamjo fanya direct hangu. E kati joda honini fan. Kangami banu mjo fanya mala njoka. E da juwa bego balo gari ba mdo bala gari odo bondi sondo li hopi. Wakomuri watu wakahuwa bandrabo witi. Ina kalizi. Kengo nzondo wafiro watatenda mbana mnipo pirize ya kwanza ndo watundu wana. Kengo do pirize malango do ya fire au ngodo ya yendo. Alfujo ndo mbaki kina chau. Tuirama ukaza banu jana mdo wa ukamzia ni tuirama. Traba bwari wakomuri wa urambua. Na mdombe shamba ndu diaspora na mshukuru mtaje mdombe shamba ndu baka mona watete mwatange amangene sita. Cha enge batobu hamdu banu kumfasiriza hizo yambao. Watsade ba opoza wale da ya. Aruko atuwa stara wa jomsaidia na relele ba wan lelo kamanzo mjibi wori obeze dumo. Abunge education o andu hamba shababuna au auladuna au banatuna amalun wa alam. Indo twamaya indo ndo surilo niso wana hatunguna zikwatike jele kulo shari linu na mwambia amina na nsigerendele nguna ripole shari ndo atizae mwana hafanya jeje jojo wenyile kulo shari linu halibuli alikamle obasi lisho jabando jalo barabona fitina ujo zamana na mteshioni
ujoza mwana na mbehishio nira likoli asome yatimrede je mbuzi ya mlewo yinu sa inu itungo tomola manani ya wito juata izo yamba ya tusoma ane bali katuja keze kwa materi ngo tomola manani tuna mbaba mwiba ebani ikaja twashio nikaja twalikoli kaja soma so amba mhondo hazi larendele hatukafu avese hali naye ngeke wala mtu akausomeza roko yabo aozeleze kufuru abakuja jwa hapo tasema la wala mtaba kotia wala kama mbeshe ya jafa ya madami maudu zaika mjoka jubane bushiti ya bagetsu ngonu kamati kwa kana munda yashanje sana tije azali kena umtosha mbada azali iyo ya chomnika azali ya mfupi kena umtosha kena bala miwani tilo bakota ngeliba yo mashishi ya nani helewe ya zikara kukazo miwani bala miwani tilo la verdad جاي لي وانا رودتي وانا من يلا تساعد بس راتي انا كم جاي وانا انا تينا قال وانا اي ما Gamjodo lita hayo molangalia maranzi sekunde haizo atarjoka ujani ni mparsize ni man education hanzo wana wasome ngebidio ri alisofikiri ranzo madoni Qur'ani ezi harufu abo abasa holiho ndo pia mwanzo afanye hazi wandu na wangalize maternité école maternelle wanarandi swasomesa hifdh al-Qur'an au kasir ka huwa montia likoli bora kanza some Qur'ani ranzi sha wandoji wafanyo hazi aba wandu wasoma haku walone droit et accès gelazimio rifikiri ezilera za uto wana muhazini aiza wabeho muzioni tsaino ambisa mje parsa wana basa lera hindini ya lazimu ribeho wana muhazini wala ekarifanya haziyo ngejo shinda ifai owana waketoa ma école primaire eni do muhindi gartungo usomesi wa jahale eze college juzi mwanati kaombe halikoli basiri kawiyeleziwa uka mwana ulo college namjibule swala hilo mwana ulo college ngelazimio yake na telefone au ketu lazimi yake mwana ulo college ngebidio ya dalo ngwano wa mzaya au ketu bidio dalo ngwano wa mzaya namjibule swala hilo mwana ulo college ngebidio mwana ulo college yake na telefone au ketu bidio yake na mwana ulo college ngebidio ya doenda erengwa no wa mzaya au ketu bidio erengwa no wa mzaya namjibu ele swala hilo watukufu ili mruya do juweze dhamana ya jokana azinde za lazimu au zinde za tulasimu ama tunaangalia nombre ngabo ambao winga ngabo ambao no mwana ulo college ngebidio yake na telefone au ketu bidio yake na telefone abonga mangalio nombre namna ndo ajibu
wanro wenji ngwaone sao ya ukana mimi selon les conséquences zadiri selon les conséquences zadiri maana ngebidio yake na telefoni ya alo haumzaza ya mlokalize bas zabari wajiri betizi zinji na dega zinji na localisation na secret zinji wikayao ezelikoli zidepase wanangu waona ndongo zinji auke maarifa kia tuwa maîtriser waone ndongo n'importe quoi abonge owenji ngwane sawa ya ukana eke mwana haparisiwa na telefoni oklasini ngejo confisquewa parce que zandani kati concentré kati très sérieux ezango zozo tipia ngeziti yao taabu alo ngamnishia hao eke mwana nguko na telefoni ngebidio ike telefoni ya alo bas ngebidio yake na telefoni ya alo bas chakati na droit ya ukana haina telefoni parce que ngabo taabu wikayao dezijiri ya wodo pande huo ema parange bidio wende warenge mwana ulo koleji awe mwana ya jibe na mjibole swala hilo baba nunga sino wana rido kanaze fikira tiba so wana haturilo bonze na rido njia na rido participe harumo wanro somesa wana kama haja anatika u parisa absence zinji e mafundi maremplaçant na msaja mwinji si njia swafi tikawona sa kasa va pas l'école ya nyuti sérieux ka obligé mana ya ndiye l'école ya hule sha l'école njema yabo ele swala ndilo e mwana ngela zimuyo mzazi ya doenda erenge mwana ulo college awe mwana ya dojicha mndu ya doelewa mratsambe na jibe heke kwanzi ya fili hene hayasa na elewe eselwe mwana ngebidio ya jibe haunge bidio ndena renge mwana angaba ona uja basi kwezi watukufu masuala maili yao mduna nike mwana confiance eli majawabu yalawa na nike mwana confiance ya jokana kama dolikoni ni bezende je shangu juo eze nimero za ho mzaye kema hala karibu holi huzitiliza huli kema na gokolish eka humze za telefone abasanga mwana wa hatono duha ziranzi ngabo warele hao ngejuise moti njema de kema na katina telefoni gokolish aji concentre nezio e abili nganjwe mwana ya ni kwa confiance cha en même temps ngela simuyo ya hisi ya ukana ngabo relation daima nzadzango ketfanya betizi ngujozijua ngebidio likoli wadone mzadze mwendro betizi ya he emnashioni shawa sangora mbo mzadza he nezano gozajiri abunge kenga bona nafasi kairi mrende ya behe mwana au yende ya mrenge shele kenga bozajiri wajojo uhambia be mwana gujojo utataza ikafanya betis abari leo na kwezi watukufu ganzo likoli wado onema parent daima e mwana ya doelewa ukanofanya betis o wanizangu wajozijua sino ngabonongo boko wajudi wazekengo wawenchi shanga nzo wado huona no hurambua ngasi d'accord watukufu rijohendele ya rumeza dunga et que kabate suivi kabate contrôle parental o wana hatungwa johangamia na sirambe balongo wa molikoli wala wende wa mira wala kwa jani kwa na wili wende kwa agenda likoli kabati relation entre likoli ne famille mria tundo mkoba hava ya hindi habala hindi eshinu shandobi kanzwe mwana ya ile yokamza zangu yo nitunda mitila uzamba ya ukana. Attention. Ngabo andru wikayao
randi 6e wanzo do someso to biambi ngo jojo uyen shida wana wanza ngo someso ina ndo za to biambi haswa do wana wasoma bote bana wana tunga soma do wana makafiri na rifanya attention riwatunda ndo watukufu abonge e malezi éducation nationale et maternelle utsanganya et collège primaire lycée et ke mwana ngo hisokane mwana ngena itwa idiro katina indini na rangaleke ngabo ngo za formation technique ya fanya usonya upiha mécanicien usudi ezango zopia ngela zimio ndio atila tise mwana wakati ka hono kasa pas du tout ya mangalizi zendongo za technique ya fanye huwa unoke mwana katwanza asome katina jitihadi utila tiwa katabure wajoka kana katwanza atwalie na kwenda mnike mahidi wa Kongo jojoka na ndio atwalie ono pratique ya joka mfanyo hazi yande afanye zila ndongo za lazimu direct baada yabo habati mbi ona watu wasomao hata wahundu zebaki shange jaho misizoni eze bursu ngezini kwao ma wandu wikayao maidio wandu walonwidi wandu wikayao do wa rengao ze bursu hizo wende wangamia andu kwa tunda faida eze bursu zaho wana watukufu na huo msiba mziro gelazimio bursu ini kwa mdobo Kongo ujua lindo abanina muda kada ya rejei yabo upande huo na rumo education ne enseignement gali tundao ranzu ho mando ngamshido mtambu we mwana woi abo mafundo kwamba te mwana waro maliko lindwa jija waangalie école primaire enamne mwana ya dunga o msomo neze jitihadi katuele wa hatangu toka indeni haya au collège que ponctuel ingufanyeza lazimu baada abo au lycée haya au université et quand l'école technique et izo ya shinda onda zibe izo ya onaondro yone jo twengeza wandu wa continue ezenogoza husu emana ili Mwenyezi Mungu ya wasomese zijo wafai kanyabo kwezi hao baada yabo wandu wa remana Fatiha hata wandu wangamiza na pia wandu wangamiza na pia wa Komori wandu warota na pia asibabu hiri dese arudhi aina mdungu wa huena mnanza o hasi seze ngozila ho pareni ha ranganya kabati mndu utundo ezuru kufanya ndugu atungu kufanya ndugu boko Allahu aalam eze lojuma wandu kwa tuzilala mapesa ngatunweda bure ze arudhi wala warenge mazamba ya wandu wala wende wahabo bareni wala wahabo bisirini wala warenge zetere zengo za publiki pia wala wadugo barini wawaha haruma ndugu bikaya uketsubidi halafu sharia nshweke shiti aina itongeze za accident hizo wale nyumba wa isisomo pareni haruma nzia wikaya hai nyumba wala ngetao machima halakata wala habu wa mshana hula ekeze kontrolizo kezina ukaya siso ka haruma nyimani hata wandoto pula na masahira hata basi bitsawe zenzi yangu atuambia wandu kana bana hata bainga hofu kuna ka ujoja urengo wali waziwa ejana zake na ka ubira buwanzi ya ishele watu mchele gari ukanga umali au bachina kisita wajonjia gari la uzima mro ese ngo izunge la simio sharia isho baki wandu strict baranga shio kazali afanyeze ngo za ho wandu hizo pia badeza ho wandu wa mituje habari kajazi usa e akahambano no ola mro ahe no ede yazamba shatinda mishele no wa ede yazamba abo watukufu gelazimio hanza entike jezenti wandu wacha wateze tarajomo bareni wandu wacha warenge mazamba warengeze arudhi zamichi na tieni mramba ini hai na wajiro fanya msaja huo kanzo mdu serio bokongo utofanya za lazima kabonzaya owenji watola weze roho ne shonga ni haka muzinu nzaya zabari kartulima zabari emi alimangu ujo ulwa weke kwanzu yavune nezo zontipi yabo e agriculture ele lima ya ele lima kilo jema na boze ngo pia ngartu wagizi wonze
tideze mbeu atemba bizaminazi tideze mbeu tideze arudi tideze pareza ukawandu wali meshabu tenda lime ara mnamoko yafanye zile razitsano atachukua wasili haono shambani kartu facilite namna ya urenga zile wandu walimao ya ubeza wandu waono mohonze kabati ujenda hibeke wandu wa bitya zentia mohonze na zila ndio jokane ni jo chiro honze ola dangu hamnazi na ngwa jobeza wa mdatrape ola akajao kajaja ngar jobeza rendera mtsaho honze bahada nguha wa ulo wane mbe ya hahe iso son tipia kaula simwandu wazifikirie ngabo mwanama mtukufu mumkazi ya paronambia ndogo yokana bo fundifa mimi mbango na johanza si johanza mfanyeze nzia ekamgo hamaswilishani mfanyeze nzia wika yao ngezi jo togeza ujoka hanza yalime hauye ndo honze hawe kadi mizinji yala moyavune ya balia ya jahuze shati lora wa mna juni ya beke ola hao nukaola rangu jamba besolo honze ha hengi hiyo zinukadha yako basi yako ngujo jihunda hangamiziwa ke ngabo mrulo hula yaona zenu hizo wenge iyo ndogo wika yao ngiyo mhimu hokaritunde namna ya hele dima lazimulikae hiyo ndogo bokongio muhimu kabisa watukufu na litunde namna boko lele dima lazimuri lifanye watukufu baada yao ngabo ulozi ebaharia hatu wajenu wajangwa tuwa urengei neema iliyo bandu waju ezinu ejoka session au kayino na katujona konjo parsaembe engari conserver ngari tor mama bati mbaamfi engari fanyoze mfamanga ngari fanya usardini shaina kate bari jojo mabo basi walozi kwa tula hindro mfie ni mndugu zena mnanzao abo basi ena mkuchukua kuzena mnanzao yabo womsiba bo tukufu kartuchua izo eliba hiza onda zibrendera huze aruma ishori limao mbala vani basa mba mafura yabo le dima mko kwa pesa ukafanya dima hindi shoi bata ija e-commerçant aina mgodo ahuzu ba yindu enda hulu aja huzu ena mnanza ola duwani wangamiza mru haya wangamiza mru zero kizo ntipie zepi kabati hata ichongeza ndugodo aonemba hirwa irumbule matso hata birendesa hekashini kujenda yibe twabidi ema pesa antirenga chao yomba bitete komori aruma commerce ezenti kungwarengao 10 centimes ngwarengao 20 centimes 50 centimes si paka mego misano yo atezenti kuzilona mapesa shainu ni dwamumbi ai madwama na walone zero kozino libere misabeni manisha wende yanjwa emeki waranganya na wende dwama na waheze banki katinaje misabeni mali katinaje neze ndo kozarendwa nemeki basi katina haja basi azibulia basi omeki wanenge tabu ya wandu kwa twanza waitowe katsamba rogo baizo bouda iwe imndu wako ngonoke zinge nayi wenu sabeni mali ngojo swani Mwenyezi Mungu Allah tallah ezen ngo zirio zino ngojo swani Mwenyezi Mungu kamdona wao makadanyina wa hafa kamdona wao makadanyina wa hafa abunge yabo watukufu oka wandu waelewe ya uka dima kenna ujo kutoba kena mnayo gelazimio wandu watunde eza lazimuda zi shawanda tsoba kya rumanduko za mafiti wakomero wonde bayru wale wonde bayreo wonde eza ngo bokode desabidi wale zenizo inda ila miwani na mwene ila miwani mara tili kazero uwe beri wene sa miwani na mwisami ya ntujua inu maski ya wenda mbwani ntujua eri wali ibaya taure abona hudu alaka kaze viazi ibaya te mashishi yone malani pia alaka kaze viazi kabona hudu iro hata ulupia miwani mndurenge kadreja inu maski ya kukaza mdenda fube
Salam tak. Salam tak. E wale mwadi kwa to miwani za. Ato parce que ça peut pas ça quand ça paye comme jamais. Liba yo mndani kamili. Adele zazi za mtu mzazi. Adele zazi za mtu mzazi. Paniwe upande inijua kutoka walo pale. Inujua. Ijua unwe ba tekeke jazia ina ba ijujo kaza biroi. Dayam. Salam taka. Salam taka. But the reflex rija bezindi zanjoka upwaza liafu. Zinu masikiza usoti ishele abo wonondo bo bemben wallahi la. Kiasi ya zemari zinu masikiza usoti. Shele zenchenye sijonji ya mtu. Alaba hibidi mdadola basa halifuneze mask. Inu meri labi. Lerke ze maskiza usoti na zemwani za mtu mzate ukase. Jovia se. Shanyina shonga nyo ndu mdoda nyina. Wanyima adu. Wanyinga hama doando wadungo kada wana habari. Atumuluka dani na habari bandi kamjioleze manyanyanyu kabumzi ha washire ele titutali ndirudi abantu ele titutali ndirudi abantu ebanu lugoda hobi hono emiwani yede hata ibaye mashishiyo katsuone ebanu miwani mndone mashishiyo ebanu kamura kaptsuone miwani yede hata iwasiriwa bana gade sile kese nikiza madizo wa tazino mrungo ono unu na unupi miwani mrungo ono ana midu miwani mndona na midu na mashishiyo ni ila telefone rija bezibezo joko pwaza liap na rende la rumeza muhimu za mndo shona kaswida mwishiye ruqia na rende leza watukufu bas abongea kwa watukufu wandu vya zao le dimana hizo zontipi abantu kwa manzoni ambia la makulo shari ne mafaha wa ndungo cha wanajamba ukao bajika mtikanza zalia la wendo nchi inoike ngondo wa betindo kabatimba mshana ngondo wa control ngondo angalo wandu le dima ebanu toni ngapi ebanu wabirili yao ebane bahari yatu owalozi zabari eledima ezo abidiri hendas ezo subidiras ezo de namna ya husule dima owlozi ebanu kartishino fanya bafamanga bakarsenda bushenda rengeze fina tazino le bwereli tambali namna indwano emarada be bidiri conserve ekartufanya tonra rata mabati bandado ya babanu rido huza eze tonse ezo ngopia ezo ngizopia kila sinyo wanadamu wandu zitunde sija ukwezi watukufu baada yabo harume commerce autour des entreprises ezibira ondazi ezabidizi pulondazi ebano yomoni dazi bizo zontipia geijeza muhimu kabana uparo tujamdwa na jafanya roke karja tunda energy ebano mwenje zabari enamna je tuko ula harume le giza namna je mkomori ya tuko kana mwenje 24/24 yake na maji 24/24 emdoka janati lo lebo masibu atatamba wallahi egebano komori ligwa na wandu tojendara tambaze maji ya mababa ni pia ngalifa uhanyora pia litambaze salsabiti kabo mtatangu mwikona bati uluma jia ziumengo mile chartiru litiro ailo somto ulama jina minga manzoni yale nipishia nifuli ebanu koli mkomora kanti ya ukangu tojodo ulama ji na bunga wena compteur ngona facture mkomori ko jodo charge bana wala unika wana wati watsanu waliruwa hibieza saya basi banu yanu maisha ko muri mkanti ngamni dawo buyanshina mna inu yauka tiburondo wale bela senya tipia utotora utofiro no bomba hindu le but ko libazi ushiri ni anti ahule maji ahule mwenche ahule bayudu yale yasomese wana ya libena witi izarabo yiso ngamkowe dzipi ya ranyiro mzani ekemdaza ngamkowe dzira nyiro mzani pia ngamjodo weda wele heze kwezi wodinda azali ya sarma mpio tsainu ninti hala ngasina nusule rata wezi rajis bahe mafundi alifatiha sabari emaishanga yumadziro nukamtsurongo wallahi kondo tsela ule watsamba sema chama baba ningari fa uhanyora pia karjodo no alifumbuso ntiri nje mbade mbi aungariranganya ukapati utokana mwenchi chikana ujobeshena mnayo wala ini ulo namba ire we imenye hita utuzi menye ndo na mwede madone se urtu sa 044 ndo ripano rihuse meko bisana abo yizonge anzao energy angaliyo vanhu kabo mwenje wendao hawa ngabo mwenje wendao hamaji ngabo mwenje wendao hajua ngabo mwenje kalite zinji wendao petroli na izo zontipia maji zabana tutimba ne majinga yokomori
magari za bari cho ushindara wa Hamad uhusu nyungu zindwaji waka nyungu za kambajini nyungu za kama hame nyungu za ka ula ona tsudo cha moroni bobo bonzami oja ofia bala na no rezimio ko muri wa elewe emanani waju parce khiriyo yonti pia bi idnillahi alkarim harume commerce ngabo wana zindu wandani wafanyi wao pia riali yangamia Dubai na Tanzania na Ethiopia wana entreprise la douane wana la monnaie izo abidi rizi husenda zizo yabidi rizitonda ni dazivi riencourager wala madirisha ya papa la kera wandu kufanya wanazo wa hali riencourager wandu wafanye siasa zatu abani besedo anangala wabasi aba zeru pia mdu bala nazi mdu kabati mdu anzo pia mbahi kwa mimi tende tsiwe kuskuma bango mtu wao wallah hata wallah oyaliyama ni voko do udungo usisele zahada ina inunde mayahe zemaski za miwani haribala ntujwa de ntujwa do mlazo mwana wahe na sebudi atufanyiza lo adiwe katakana mdo pisha maele majili sinu watujini aba ni pisha yetu pisha kolo sharili olatima hunu na mwita ndo katujo pisha maele kabati majili silale mara watu kama majili ela be place yoti ya baba nugaro na wazibu uzito wao ezabili ko utopisha aba hirwa ni jodo mia bari wone diaspora hizo wafanyi ya waja wawanyia kuna upishi wa hindu bahibala haribala shaula shakauli wa shikauli wa nasibu yakaushilivia jujali yamani dale mana ba tiko jodum parashushuti hale yabo bali yamani woda do wandu wazijuao chaunda mro kada ona imro ba somo sharia na mara walo problemu bali yamani utoja utonji ya daone le kulo sharia hilo bali yama salam takke baho abonge ngabo transport ministre de transport ja oda renge mzadi tutu ola ko tosabari kana unegocier billet kana unegocier bagagiste wao kana unegocier misafara mile kana unegocier misafara ya bari ministre basa va cher ministre de transport tawa desa anu mtsona ta avion mtsona ta meli mtsona ba ncha ubeza zindu za privé manzisha nyudo toro cha muhezeze na wili mwamba ikengo anzo emeli injio poro liva cha kambio yinga zo kensi cha uja shaka mtushido negocier akanyika mtina akili so hata hamala baloma ile wadwa kensi pia ese kwa juri la hunu bana ndo manyu ndo shahanyu kama ti uono haya haina mala botoka zwanyu kwa maile mtodo bila madamu hila banda yabo et diplomatie j'ai ministre des affaires étrangères car c'est une relation j'aime si utaha bourse les ambassadeurs les consulats za hatu kama mwana we consulat à Marseille kama wandu wararu wani kwa mapesa wende yabo wende wayanyi seminariali wende watsa consulat ya Komori lo Marseille mna nyumba mtiti ulo aruma etage ge premier etage ala fele go babo ntili la ndo ko di juso ko ndo hweze ndo vi wanweze ibura mkobe ikazi wa consulat de Komori ndo wanyi seriali basi wambawe nde mani yo wenji boko ke wende hula ngwa uhama nde mani yabo watukufu yabo ezi relations za huso zenti za kisila mune za kisila mkartushino me ezi relations za tuda sine osia indi rakaja seshelina morisa wari saidi ana mdazi mnambio mzima bo seshe na mdazi mzima riba herangi ya Komori bangar jodo mlibani kam jodo renga 70% do renga 30% kabati relation et diplomatie Komori continue relation je bada on osia indi kartina relation je mada sine ya Arabi Saoud ay aruma eli garab Chabon tende na magodi kartina relation je ba harmoze université ti de misafar ti de hedge yabane diplomatie ya Komori ha namdale banu mruwe mtodo pacha mada banga bisa mapesa bure kabati hata relation kartina hata relation je mada sina wandu muhima do aliunda bana haizo tukufu relation yanti nanti abo nganzo ndwa ju eze faida ndwa ju ko zihunda yao baada yabo mjari helele bahatimbi ya howe dino wamezi wambao wafanya diplomasi wala wandwe ni ulona ko pwangu to cha hambeze ndabo no ida ule maindu yata uyalo allo
alhamdulillah ana fi live. Okay, inshallah. Haizo watukufu e diplomasia hatu kartina ndogori hundao haruma Nations Unies, haruma Union Africaine, haruma Ligue Arabe, haruma pays islamique, haruma aussi indien. Gaya bayongio na manari baki auge bidio ritsaho wandu rikause dira ritsa relation njema za wones nganyabo kwesi hao iyo de joka utongeza mriara mbuwe ya ukabanu hakika ngasinati haina mndu lona kopa ngutocha hamba yeye mndu wa media katujwe sharia shahe manzishi ya bidia anzihwa journaliste utujwa usoma journaliste utujwa anzi kambrati cinema bo komor kutujwe sharia shamongo tulamba usoma enamna jemdu ya ko journaliste ndado amanongo nabo katujwe sharia ezimenya onezi shamongo tsomba rabo basi na ndine ngolo mndu ya parbira shola jonda kensi journaliste ari journaliste katina rokatula bokana wala ufira we jaw bale bese de champe de nyora mpe duniani ufirachi kutujwa usoma sharia kutujwa usoma zanzihwa enge vanmitujwa zabari katujwa zabari mndo inde zaranganya enti abunge abwe keri ngensi ya hapo karjo tunde information e no biabidi arongo wendo bibidi anti hezera dio zetele garjo tunde sécurité ne défensiri o endroit double ne suis la haranga les policiers les jeshi gendarmerie sécurité o barini o hawani bontiza lazimu hindi rangaleze sharia era isi shahenda shibi e ministre shahenda shi député shahenda shibi gouverneur shahenda shi mera shahenda shi juge shahenda e mafundishi eroli yaho indie ma notable eroli yaho eze parti bidi mfanyeze kuru zinu bidi sifanye shahenda mkana sojanji ito ya ha na utolola na uanza wa menyezi swala na jojo tipi ou non ze l'hôpitaliser scanneriser radio ze laboratoire ze pharmacie malala ya bidianji ya bidia tinji ze fote mameti ya bidi wafungwa washitakilwa ndazi bizon tipi hazi sharia shamndure kwa hazini kablia rawe jarengo hazini ekenga ushomeri kodi ezitokeza mndu ya lisansi ya Holandazi etonga mndu recruiter wandazi system da ibine politique da bya mndu hazini omekiwa kawezi wala wabanjia wezi kwa kutuzimuza watu sabari kwa tujue fasira yazi ma retraite wanungu wana haki ndi ebanu faridasha ebanu mshahara wanungu ujo wafai Ethiopia ngelazimu haina bahanu wandu watunda mrenga lemdu toka utunda shatikana we mru aserse we mumtu jana ni miki hazini education omsomo unu ibidi ukecho omsomo wa komori ibidi ubali wa omsomo wa komori izo ndongo bukungizo muhimu kabisa rantie maternelle wana watiti emisoma hala ni wasomao école primaire au collège au lycée et ni doit moyer relation au université les écoles techniques les stages les bourses les formations wasomao bonze wasomao dali rije haruma o hao watauze tarajo montiani wabwa madirisha hula wa bitao mwenjeze fili za tajwe watokubaliwa bitazentia wandu njia ngwatukumana michina michi mabavu amijeze arudi laza hatu zinusa hunu ezo lojma wendo bia lazimia ni kwa lojma yokana onga umjini hanuda huenga wana nyumba shangutona mndu ngena majumba kume ya hiba hula ende arudi ndani kwa lojma hula katula la shahire ndogoza izo sont tipia ces problèmes za imazamba ne michi ne mala on sont tipia wa homa barine sont tipia ija upande wa hele lima eze machine za ulima dasivi bo wana lapeli no wana ratono wana mivaya wandu wabunzi pia waleme wandu wenji ulozi banu namna cha bidiri lo endo bi ubiri lwe bahari atu eze mfiza atu no bwasire ngao eze mbewi lazimu zikeje shaula shabidishi riwa gizinda shi isho abidiri limwada shi shabidishi ohada shi wa autosuffisance alimentaire eze periodi banu bopuza pa indu kadana shi enezi nzijo ya shahada zibe sojo ya shahada zibe aina katemla jonja rumaduka huni ya parsezo nzino izo abidiri bahizenda zibe ibidi se déplacer wazo mohonze ujoma omijini no mahanu abidi si wasitokeo omozindoni da zibe namna cha abidiri distribuer ondo shindoni arake jaja tilangale ka mbando viraka jaja nja Paris tila utamba afinja Paris
ema commerçant iso abidi wasibali wacheni so da sibezilio haina mu commerçant so da hulu magandoro na mabubwa jana yao basi on kwa tuele wana dodora za ukweza nduzu isi londa ni da sipi iso abidi huzenda zi ola duani ngwa faciliteo o empongwa faciliteo hawanu pia wanweti otomeni wala wa ulikoze arudi amjolike arudi chango jolika chao iso son tipi. Il suffit que vous voyez bleu de ce ramba mon mtu Fatima Ibrahima ganjwe ke omdo aser sa omu mtu cha uva ebile abo basi gogo jole ngo hasini ngo chobuli wa udetwaneze no zaho bure bura rija haruma omwenje kamtushinda mama kamtina mafura kabati omwenje wa hele jugwa kabatso omwenje wa upepo kabatso omwenje wa maji tindele zaha magari yana usiku mtushinda mwa limite ukana utunga bajawa wandu ngabibanu normalement à peu près les réservations les avions les billets les jao na mamera kwa tushinda wapi misa wandu jua kana panuka tuka na rukata na rengeze mafura na rifanye nyungu zindwaji za mafura bakweli la muri jokana kabati mafura unu kapitani wandu jo Paris mahala kadha hambu washili na yungu jodi jaze magari ngo jahunu amalina rengeze za indeni emelige nzuane emelige tukamjia basabanda remeli sisi ndio hada hubisi izi siande kana emelige tukamjia ibale mafremeli abale tselinge tukauchi je titwa bia zilo bahanu shayone namna wandu ko kwa tu preven kwa tu elewe fasira kwa waregenti warum transport kartushindo mise avions eze bia kana mruna nga mizwa yo sava na zila mali za tutazirumishia rumwenti hatu wandu wachapala kwa tujue semeli wala wandi wazama avions ziwo barili kabati ulona hajanizo ije diplomasi kartushinda hadisi ndo dasina Ocean India majirani kartushindo hadisi dasina Afrika kartushindo hadisi dasina ligarabu raste hilo raste kartushindo za mwe na doma islamia tile union africaine tile basi on doit trouver quoi tola bolero azaba ba to titi kwa tutwa hizo warendao wa dépasser akabati no goito kayonti indemana mkomoria toste hilo wa rengeze passport wa huzu wa njia ngwa zofanye carte kwa tutwa ngwa uje abange ekare ndo rengenti inu hawojo irenga ezengo zinu ngari zijua au shabanu pour l'instant ngasi harumwa komba shati ukezengo zinu kartu zijua ngari hulawe ziyoro zisoma ngasina ngari rongo note zengo ziro mhimu zijo fayentia hatu ezi relations zatu na Europe ezi relations zatu na Russia ezi relations zatu na Chine izo pia ifondwa twalieze politique kine namna ya lazimu wandu rumezenti bala wala ngitsorongo acha ba hewa saya ajanti mna furazi Facebook ya jini kabala kawati mstara wanuzinu ngari zijua o wandu soma ozi banunga twali yao banunga dunga uzetele rongalie zinti enamna wandu wadunga ho izo nzora katsari mwambieni amunge yabo sijafikiri kana banu wori lo banu raba uswe makulo sharino weti wanu no wanafiki wanu nao msifiru kana banu kartuwa ramu amumtimizwe nini mwambieni au kana namsali mtume sallallahu alaihi wasallam e banu mjwezari hundra engema opposition wa komori wanu engema opoza wa komori wanu wakaondwashe baselega walinu lijokali wa mita pia wajoza ya pia ze parti za siasa woko hashindi harenge hanjia haruma mzazi mwenza irumbi hanjia haruma shababi mkombosi hanjia haruma Francome hanjia haruma Komredi hanjia haruma engewe ya kamrume wanu waka wandwashe wandwa politiki wanu wajoka wa mita pia wajoka azautu mbada ena opi balia ya butinji andu atuka wa mitapia ingema opoza wanu wakawandwasha kamtushina maramu wa ukemro atojama bia nukaye tajiri yena akili yena faswa ya wa mitapia yede mo ya lelo salam tuku mtujo kenga manzo mrenge kalima zima ri Johani se ruqia ils ont des affiches Nono, ndani kwa agenda ya 2025. Ni saka nenda ora tsa 2026 haparaja ndani kwa 2025. Sha eba numusha izo kambalelo nari mobele duwa myezi ngamona we mafundo wa komori wala mbango asifiyo mtume. E mafundo wande wa mbango asifiyo mtume kabati ujwambeze rugo zinu na mwishie. Amishie bwa komori. Wa mbango wanza mtume bahina mwishie. Namsheze ngo zambishi hapa leo bwa komori inna lillahi na ilahi rajiun azaliwe ngurumu cha mtume Muhammad kama azaliwe ngurumu cha mtume Muhammad
ashiri asaliwe ngurumo cha mtume Muhammad para tena kamje wana Yusuf ya kwa asaliwe ngurumo kamishano kwa madiso kabati fundi vitu ambaro kwa madiso yonda ila yamba kaula paraki aja amba chao lelo tu nono hasubuti amba azali ngurumo cha mtume Muhammad wa Komori kamishiao karaza lingurumo cha mtume Muhammad ya asaliwe ngurumo cha mtume Muhammad ashiri asaliwe ngurumo cha mtume Muhammad au mtume Muhammad Maka wakati ya wao utume akana mahame ngumi mine shiriu mtume Muhammad habari yenu ya mwao renouveau mashababi wandu wakadaona mtume wakawane bwana yahe mahakume na miraru ya bwana ya wa stabilizo mahakume na miraru Maka bandi ya mtume yanikiwa yenyida ya utende ya Uislamu ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Si aya za kubaliwa ni Jibril haujajeti ya msomesi basi mahakume na miraru Maka ya mbana ya Muhammad ya remwa magaya ya aholola machankudi ya kazi wa haina isimu haina ifumbo shi shaule menguni shikazi wa Muhammad ukai maskini ya shanrabu mwida na ubereha kabati ngombi ya tukasiwa Muhammad ya tole yongo kafasuze ha himi hawa na mbana ya mahakume na miraru ya witi ya Uislamu wandu kumena wararu wandu wamkubali Maka wandu kumena wararu harma mahakume na miraru harma ruzihi wakamaka wandu kumena wararu wandu wamkubali wandu kumena wararu waomba mashababi kabati mru wa mahame ngo mitano yabo kabati mru yakamuwahi. Ce bateau va faire un joint gazi. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Ngamonawe Komori ha. Ngamonawe Komori mala rudi. Ngamonawe Komori. Tujota na beche. Wana majimbo wala wanzuani nidungo wa tia banu waide mzade ya waheza